صاحب هذا المقام الجهد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul qiyami utawi kiku bab ngadeg lil janazati maring janazah. Bab ini menjelaskan tentang disunnahkan berdiri ketika bertemu dengan rombongan jenazah. An Amir bin Rabi'ah, saking Sayyidina Amir bin Rabi'ah, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raaitum arikalani ningali sapa sira kabeh, ningali al janazata ing janazah, faqumu mongko ngadeka sapa sira kabeh, hatta tukhallifa sehingga tinggal sapa si janazah, hatta tukhallifa sehingga ninggal sapa si janazah kum ing sira kabeh. Idza raaitum arikalane ningali sapa sira kabeh al janazata ing janazah, faqumu mongko ngadeka sapa sira kabeh, hatta tukhallifa sehingga ninggal sapa si janazah kum ing sira kabeh. Tahu dalam riwayat lain faqumu hatta tukhallifakum au tudaa, hatta tukhallifakum sehingga ninggal sapa si mayit sapa si janazah kum ing sira kabeh. Maksudnya ninggal yo didekek, tutuk ninggal pas jalan tibi beni sabe. Riwayat dari Sayyidina Amir bin Rabi'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertemu dengan janazah atau papasan dengan janazah, atau melihat rombongan janazah, faqumu, jika kamu dalam keadaan duduk, faqumu, maka berdiri sehingga janazah tersebut melewati kamu. Sampeyan toju ya dan compo toju pengkir embong toju neng tera neng teresna jompon pah pada jenazah lebet, maka disunahkan mancing sampai jenazah nikah ben rombongan ngelebeti sampian. Menompak kendaraan usah ditau satoron no apa pah toron mancing temu sampian dalam keberadaan toju faqumu. Atau orang senorok jenazah, yakni waman tabi'aha, dan orang yang mengikuti daripada jenazah, saat orok buntek jenazah ke kuburan, fala tajlisu, maka jak toju hatta tukhallifakum sampai napa jenazah neka isabak baru toju. Biasanya mau neng kuburan kan mancing deki mula mare isabak mau tina macatalken biasa toju nggih toju. Lah ini bener nih kah? Jadi jak toju gelu kecuali benar-benar sabak jenazah nikah atau mayit nikah, nikah sunnah hukumah, dan tak wajib hukumah, sunnah. Apakah
jenazah muslim atau dhimmi, atau jenazah orang kafir tapi kafir dhimmi. Tapi dalam riwayat lain napanya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mancing dak mayit Yahudi. Riwayat dari Sayyidina Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Sahal bin Hanif wa Qais bin Sa'ad bin Ubadah famarra 'alaiha bi janazatin faqama faqila lahumā. Ada riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwa Sahal bin Hanif dan Qais bin Ubadah sedang berada di Qadisiyah. Lalu rombongan jenazah melewati mereka, melewati sera kibaneka Sahal bin Hanif, Sayyidina Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni ke sahabat. Famarra 'alaiha bi janazatin faqama. Kemudian di bumi mancing bayilah dabuna beliau. Anapa? Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingki gak dinto marra bi janazatin lebat ia dan kanjeng Nabi jenazah. Faqama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mancing. Faqila lahu ya Rasulullah innahu Yahudi. Ya Rasulullah, mayit kelak bani seorang muslim tapi mayit si Yahudi. Faqala alaysat nafsan, bukankah mereka manusia? Nah, nikah hadis nikah menceritakan atau menggambarkan Islam nikah bukan hanya mencakup haram, sunnah, makruh, tapi Islam nikah mencakup bagaimana etika atau sopan santun, tata cara bertetangga, tata cara muasyarah, seserawungan, bareng belah tetangga, bareng kenalan, bareng manusia, bahkan setajana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Urusan moso ya moso, tapi urusan orang ya makhluk Gusti Allah. Benci dak dosa, benci dosa dan benci pendosa ini kebeda. Benci dosa dan benci pendosa. Mun benci dosa harus ingkar, wajib hukumah benci dosa, ingkar atas adanya dosa, maksiat, mungkarat, harus kita tidak setuju, harus kita mengingkari atas keberadaan kemaksiatan gela, kemungkaran gela, wajib hukumah ini. Tapi benci dak pendosa, ada orang kata keneng. Sebesar apapun si pendosa melakukan dosa, ya tetap manusia. Yang kita dianjurkan untuk mengajak mereka bertaubat, mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci dosa dan benci pendosa ini kebeda. Aja kan orang kafir. Alaisat nafsan, bukankah mereka juga manusia yang hidup di atas dunia? Oleh karena neka teti aneka benih hanya mencakup tentang halal, haram, makruh, sunnah dan makruh, tapi lebih dekat apa? Etika, lebih dekat tata krama dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mancing, bahkan Kanjeng Nabi neka amul jaki orang benih kun cuma odi matene ergani bi Kanjeng Nabi. Dalam situng hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, "Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu." Mun datang tokoh masyarakat, jika datang kepada kalian tokoh masyarakat, panutan mereka, guru mereka, tokoh masyarakat mereka, sesepuh mereka, fa'akrimu, mancing, muljaki mereka. Padahal Kanjeng Nabi, ya cek Kanjeng Nabi mancing, Pak. Cek Kanjeng Nabi mentok lah. La ilaha illallah Muhammadur maren Gusti Allah ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi dari menghargai dak tokoh masyarakat nika, suruh mancing, suruh muljaki. Da ja'akum karimu qaumin fa akrimu, muljaki, mancing. Mati sunnah hukumah.
diperbolehkan bagi setiap muslim untuk berdiri apabila lewat di depannya rombongan jenazah baik muslim ataupun non muslim mun nyongok dari riwayat nikah. Tapi sining kanton ini kan yang catatan bebe ini kah napa hatta tukhallifakum janazatul muslim au dhimmi, berarti harbi tak masuk. Yang disunahkan berdiri jika bertemu dengan jenazah orang Islam atau kafir dhimmi. Kafir saya tak merangin ke umat Islam. Tapi mungkin nih kamu bener yang kafir saya tak merang na Islam. Engki pun rata-rata musuhnya ya Islam. Engki baik Nasrani ataupun Yahudi. Oleh karena itu mancing nikah adalah sopan santun saya luar biasa. Ketemuan guru mancing, ketemuan reng sepo mancing. Siti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Batul binti Rasul. Siti Fatimah nikah mon ketamoyan Kanjeng Nabi, Siti Fatimah nikah mancing disambut Kanjeng Nabi patoju ning tempat tojun Siti Fatimah. Sebaliknya bila Siti Fatimah entar ke dalam Kanjeng Nabi pun mancing bane patoju dia ke tempat lain kini Gusti Kanjeng. Derma cara menghormati ring tua ke anak-anak ke ring tua. Pada mancing. Maka isonaki orang bini ya orang bini sandi lakeh suruh mancing mon laki ni datang sunnah nikah. Isokor ngebebes saya mancing tak apa-apa lah sih kok ibane. Hah? Ada ente suami ini kak suruh dente suruh sambut. Mau nyambut bunyai, nyambut kiai, nyambut ustadzah, pakai nerapi, wangi, bersih, nyambut lah kena bergerumba, nggak manuk des, harus sekejap kita ngelaki datang setengah lemak istiwa, pokok lemak WIB mulai dari lakoh, tenten, rapi, bersih, wangi, masuk ke bungkoh. Muka labang langsung ngasar ngot lagi nah. Mereka Marenja. Wah. Nenga nyabah. Nak paberin tahu kok. Dan salah keren lah bergerumba. Tapi mancing, sunnah kok mak mancing. Bada orang alim, bada orang syafal Quran, mancing. Tetapi kangkui guru acak berharap Toraimul Ja'akinat berharap orang gelak cek ya makanya madrasah mon maji busro mon melen kula bilan bija kanca kiaman mancing bon guru kabit masuk ke kelas ni lah aigum kiaman kalak kiaman atau qu'udan ay uqud qu'udan bila pun la alengki guruna buru atau ju kiaman joko kapi guru na masuk macam sini ka atur na nikah bila tojuk guru na neng korse qu'udan bodo sing ngocak qu'udan tahu neng mangken maji sobung nih kapon wancet neng madrasah bagus pahmo le guru na belayer pak beri kenal potel lagi mau neng madrasah na bongku na dedek na bagus ke reng tua na rosa nikah karena reng tua nih bodo telok engki saya wajib hormat saya wajib sambian mendahulukan napa si berkaitan kelaban reng telok nikah cek sampai ngalaki reng telok nikah man robbak wanamak orang si marajah orang si ngingone serang kireng tua kandung guli sambian bapak benembu mancing mun bereng tua nyium tanah ngamul jaki cek omong kada kecuali reng sepona omong senikah man rabbak wa nammak. Nomor 2 man 'allamak wa addabak orang semulang ilmu ban orang sing mulang tata krama ini kering tua yakni guru reng tua. Nomor 3 man zawwajak bintah orang semakabin sampian da anak binen yakni matua. Wa tsani
aulahum. Si nomor dua ini kan orang tua sepaling mulja daripada orang tua dua selain. Si nomor dua lebih mulja daripada orang tua selain. Si nomor dua, si dua, baik orang tua natibi atau matuwana. Si nomor dua serah guru. Karena mon orang tua melahirkan anak dari rahim, dilahirkan ke dunia, tapi mon guru melahirkan anak dari kebodohan menuju ilmu, dari kegelapan menuju keterangan, menuju yang terang benderang, yakni agama Islam tanpa guru. Dari kamu kulit sampai belajar sholat, malaikat Jibril, kita kiri dari guru. Al-Quran dari saya, makan mon reng tua neka plus guru, wah berarti mau yakin juga double sebagai reng tua sebagai guru. Reng tua tak ada, guru ketretan, tretan sepaling tua, aneka makoma atau tempat tah langale reng tua, wajib hormat, wajib muljaki. Bada alek bengal ke reng tua, oh bener aja pak, bener bon, masih lebih masih ada masa kali, mon bengal dak selebih tua, elang ilmu na. Benih hanya sekedar ilmu yang kanto neka etika, tata krama, derma dari ring tua. Ring tua tada, buru ketretan, tretan sepaling tua. Mun kibuda paman, ya paman sebagai ring tua karena paman tretan dari ring sepo nah. Tada kapi, jadi tretan lah. Cacaan, iyu na binangkan ibuan, cacaan binangkan bapaan. Lah caca ban iyu. Menganggap adik sebagai anak, dek mereng tua, dek mereng tua ke anak, dek anak dek ke orang tua. Setua sayang dek sengoda, ahormat dek selebih tua. Kelop mon sini kan ngepas. Tetapi mulai setua tak sayang dek sengoda tak muljaki dek selebih sepo, dek selebih tua. Kita harmonis, tetina, tak sinkron, tak kelop. Ya, apa boleh cuma nuntut engkau setua, mau setua tak ngetuai, masih tua mau tak ngetuai, umpaman oleh tua nama lolo, keng tak ngemben kali alen, tak bisa anu dek alen, masih le tua keng tua umur melolo keng tak sayang ke alen, oh tak bisa balik ke, sengodaan bengal dek setuaan, engki, kan mon bisa pula sampian anak ni kemon banyak mon bisa cak popolong zawiru wala tujawiru zawiru soro patang ziaro anak ni ka wala tujawiru cak dempet tako bina na cacan ratin bina na alen coba can se alek mon bapak ring tak tahu mele ko mon tawa katang dewa duh tepak selopo din caca cek ma pada daripada syariaki tako alen soki cacan tandi otak cacaan soki alen tandi kan melas neser zawiru wala tujawiru lemon jauh ngak nika beda kerong zur riban tasdad hubban zur riban entar rangarang jarang ketemon tasdad hubban nah maka semakin menambahkan maka semakin cinta deki kelaban rang-rang ketemon nika kulandi tretan bine bedeneng maron Probolinggo iyu ninggula kereng ninggula nika aslinya kereng cek saking bode kanto haja atau kerto pak berhubung letak abolong jarang ketemon bode kerong kadang kula mula kerong lah entar karo ngetol dari Rempang toron neng gending neng setengah jam depak mari kerong mole, beda kerong, aduh mau pas abolong, kimun ada mun tak ngalah salah situ, ngakila akeletak ke be, ijek reng pereng ketemuan pereng gila akeletak, gelas ya akeletak, ya laki eder malah ke bini ji, di mana laki bini tak tokar, di mana laki bini tak tokar, lepas harmonis sih, lepas soki, lepas ratin, lepas gendeng, hutak ki atokar. Sampian atau kargi masih engkau keng tak rame ada saya tahu sering gula tak status tak story mon mungkin jangan atokar bisa bina story sebina atokar story lala tahu kapi jah atokar ya atokar ki sering atokar neka kembang rumah tangga pak
Tetapi mun reng laki gelek cinta ada reng bine amul jaki ada reng laki cinta juga amul jaki sayang saya mun sini kemancing mun bersih laki tamkin mata ber ke reng laki pecet nang pecet engko apa sah mun ben ridho engko apa sah oh iya tak apa-apa pasal lek pasal sunnah kengkok mon teroban ben laku betal ya yud cek kebeter takut teroban ben laku jangan ya betal remaja yang baca lah wajib norot ke perintah orang laki nah neka dalam bab masalah giam atau mancing ketemuan guru ketemuan reng tua ketemuan jenazah suruh mancing nah, sampai mun sampian mulai lebet ya dan sampian baru toju atau senoro tasyi'ul jenazah si atorok buntek jenazah ada kuburan cak toju sampai mayitnya ke sabai dalam kuburan lada iya je bajana kan orang ni ke atopet aciling mayit patoron ni ke atopet tersentuh atina ya Allah idza hamalta ilal guburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu mun sampian lemekol orang mati ke kuburan ketahuilah berarti sekejaki sampian sepekol lah hari iya pelajaran nah mula mekol reng mati ke kuburan cak lepas sekejaki abek bakal epekol waduh saya mekol ngelating tadi gratis guys aku bela mekol reng mati tadi kayak gejek pak Masya Allah benih macam tiker saya mati pemain sepak bola ole kau benih macam la ilaha illallah tambah kebeen mainan nah, mesti orang tasyi'ul janazah norok buntek jenazah ke kuburan nikah cilingaki semeter masuk 2 meter abis dinding are ya Allah abek masuk ke geria mahde remer ya seneka neka perlona napa nyamana orang gelak norok jenazah jadi sunah haki mancing cak tahu juga lu kecuali jenazah ni kayak sahabat dak liang lahat mare yuru napa bendem buru pas toju neka napa hukum sunnah taib apakah harus Islam dan walaupun kafir dhimmi atau bahkan selain apa nikah kanjeng Nabi pernah napa nyamana pernah mancing dekat selain daripada napa jenazah orang Islam taib hadits nikah menunjukkan sunnah ayyakum idza ra'al janazah. Yang pertama hikmah atau bisa kita ambil faedah dari hadits nikah sunnah hukumah mancing bila ketemu bareng jenazah sampai bila hatta tamurrah sampai melewati sampian ingki mun sampai numpak kendaraan mingkir bayi ngalah mun beda rombongan jenazah ngalah ngeriting mingkir bayi abri kesempatan supaya lancar napa neka ambulan jenazah bertolesan mobil jenazah kadang ada esen yang lega buru mari beda ambulan jenazah neka kengga buru pamonye wing sirene neka padahal ada orang ada jenazah mengkiru kapi tangkap di polisi tak ada jenazah neka kengga buru jangan apa nyaman kia ya sabai kamma sabak tudau fil masjid seatoro senoro buntek jenazah sabak masjid maka mulai sabak ning masjid diperbolehkan toju au fil makbarah semekol senoro tasyi' senoro jenazah dak kuburan tingpone sabak ning makbarah kuburan maka diperbolehkan toju au fi ayyi makan atau sabak di mabai bodo mayit kabid dateng numpak ambulan numpak mantar muka pada lanjang ngomor ya numpak ambulan kula mare numpak ambulan nik ke bolan kremation geng ngeterakhir yang sepo mayit aba nika kula beda dalam ambulan nika bila beda ambulan nika datang ke patoron dari ambulan mancing sabak compon si mayit timpone sabak maka oleh toju selama kita sabak tetap istihbab napa sunnah mancing karena hormat dak sesete kele nika hadzal amrun lil istihbab faqumu mongko ngadeka sira kabeh kan sineka hadits idza raaitumul janazah
faqumu kan amr perintah dari Kanjeng Nabi ini kan tapi amr lil istihbab, amr sunnah bene amr lil wujub, bene perintah wajib tapi perintah sunnah. Beda perintah ini kali tolak beda perintah si wajib entar ke boro soro beda lil istihbab mancing mun beda jenazah berarti mancingnya sunnah karena amr lil istihbab nutuaki perintah gelap perintahna sunnah. Atau amr lil ibahah perintah sih menunjukkan diperbolehkan. Contoh dengan Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan fankihu ma taba lakum, fankihu nikahilah ma perempuan tobah yang kamu cintai, yang kamu cocoki. Fankihu ma taba lakum minan nisa daripada perempuan mathna langsung dua saya perintah bener situ mathna wa thulatha wa ruba langsung dua telok tambah empat aja bener perintah soro oleh ngabon situng is pendaison dadi dua yang tak ro boreng kan perintahnya dua lah dalil aja ya fankihu kan perintah masna langsung dua bener situng mun aroma setadil fawahidah berarti situng mun ta'dil nikah perintah bener lil wujub atau lil istihbab bener atau lil talab tapi lil ibahah perintah esoro kening oleh maksudnya mau tahu mau nang langsung perintah dua eko ini taruh boreng ben macam-macamnya oleh karena itu paham ya berarti faqumu kata-kata amr ning kanto faqumu fi'il amr tapi amrun lil istihbab perintah kanggo napa kanggo hukum sunnah. Apa mak hukum sunnah dalil lah walaysa lil wujub bani amr lil wujub bani amr perintah sewajib bidalilin annahu sallallahu alaihi wasallam qa'ada ba'da dzalik. Karena apa? Karena semarin peneka Kanjeng Nabi alengki cek saking wajib mancing ya tak juk tojuk Kanjeng Nabi tak kilengki Kanjeng Nabi mancing terus. Nah karena pun lek sabe mayit Kanjeng Nabi terus alengki berarti mancing sunnah. Cek saking wajib Kanjeng Nabi tak kira alengki. Ini dalil menurut pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kata beliau apa? Fadalla ala adamil wujub, maka dari kejadian nikah karena Kanjeng Nabi qa'ada ba'da dzalik kama qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib qa'ada ba'da dzalik setelah itu Nabi duduk. Fadalla maka kita bisa ambil dalil ala adamil wujub, maka berdiri jika bertemu dengan jenazah itu tidak wajib akan tetapi sunnah karena setelah ditaruh setelah diletakkan si mayit baik ning kuburan atau fi ayyi makan di tempat ikamah pun Kanjeng Nabi alengki. Nanti nek bab napa? Bab hukum sunnah mancing bila ketemu mayit. Paham nggih? Nah, mentur muga dadi ilmu manfaat di mun bodo mayit cak kerja bodo mayit cak sampai kula panjenengan tak ngereken nengki mancing bodo mayit congok mayit nikah congok kelaban ateh benih congok kelaban merepat. Nah termoga titik ilmu manfaat ya amin Allahumma amin. Babu hamlir rijalil janazah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
لمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر وسوسنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلبي فخر الوجوه شبخار بن سلم وخير بن سلم قد ربنا زين عبد القادر جلانا سن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول من قطب الأنفاس محمد بن عبد الرحمن العطاس والشاعر بن عبد الله بارس قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى قدام ثاني عبد الرحمن سقا أولاد من رمضان وإخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر من جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى روحي الحبيب أبو بكر قرسي وحبيب محمد بن الحداد وحبيب علي كويتام وحبيب شبوة فوتي ثم إلى روح الحبيب عبد الحداد بن الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم وحبيب علي بن سقا وسقا ثم إلى الحبيب عبد القادر والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه الحبيب صلى الله عليه وسلم والحبيب بن هادي الحامل والحبيب هادي بن عبد الله الهدر ومحمد الهدر وصلى الله ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سليم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي ووصولهما وأفرهما ثم إلى رقي عبد الله محسن وزوجتي ثم إلى رقي معروف عارفي ووصولي وأفره ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله غشاهم برحمة وفر اسم الجنة أن الله يعلي درجاتي في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنواره وعلوم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشاهم برحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمر الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعالم ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى محبة الصالحين وقنا في ديوانه وعلى من أسلافنا أصلا مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.